posodo stresemo moko, suhi kvas, sladkor in mleko. Vse skupaj premešamo, nato pokrijemo in pustimo stati 1 uro. V posodo stresemo moko, sladkor, sol in 3 jajca. Dodamo kvasni nastavek in pričnemo z gnetenjem. Po 2 minutah v testo postopoma vgnetemo zmehčano maslo. Gnetemo ga 15 do 20 minut, da postane prožno in svetleče. Pokrijemo ga in pustimo vzhajati približno 1 uro. Testo razdelimo na 3 enake dele. Razvaljamo jih v enako dolge in debele kače, nato jih spletemo v klasično kito. Konce na obeh straneh stisnemo skupaj. Testo prenesemo v model za kruh, ga pokrijemo in pustimo vzhajati 1 uro. Premažemo z mešanico jajca in mleka. Kruh pečemo 20 do 25 minut pri 180 stopinjah Celzija. Dober tek!